Lapha sesikhona emajawundeni eGwanda. Wena ibizwa ngubani mama? UTsibanani Tlou. Tsibanani Tlou. Isivenda lesi? Oh, isisuthu. Isisuthu. Wena ngizwa ukuthi ungumlimi omkhulu khona la, kusitshele ngokuthi uyenzani khona le eGwanda. Gwanda garden project. Mina coordinator khona. Ngiba coordinator lapha nezingadi ngisana ukulima ama vegetables like onion, impita, lokhu zenamatamatisi. Abantu laba bakhona abantu abangaki kumbe izinhlelo ezinganani ama project amangaki? Ama projects angu-5. Alabantu abangaki la? Abantu abanye ba-19, abanye 10, lezizwa kulaba dlula 19. So lokho usitshele uhlelo lweNtuba lokho. Intuba yahamba ingene abantu ilizwe lonke. Kunceda ngani uthini kuyo labo thini ngayo? Yanceda ngoba akusela isikhathi sokuthi umuntu athune ihleze ekhaya ngelamsebenzi awusebenzayo. Lazo izintweni ezincane njengokuthi ukuthengela abantwana amabhuku, amaphendla nefizi nale ngathi primary schools siyenelisa ukuthi sibhadale. Ndeplaza lokudla kuyasutha. Omama lapha selizenzela ligcina imuli zenu ngokulima la. Udala lalihlezi impela emele uHulumende. Sibongulima ukuzingadi ungakhiphi lutho. Kanti sathi ukulima intuba siyabona ukuthi into zakhona ziyaphumelela. Intuba wayazela ngapho ya. Ngayivayithwa nje ngomunye usenkaya. Wathi usebenzele enkaya. Wathi asamele liyabona into bathi intuba. So ngathi ngiyalichasisela ngeke likuzwisisa. But kule workshop endaweni eseKafu seGwanda. So sazimisela izakhamizi za donate imali ukuthi kuhambe 3 abantu elayinini lakho bahambe bayikuzwa ngentuba. Sahamba sayizwisisa. Sasiphenduka sabe sayenza. Uthe ungabogwanda wena? Epatana. Patana ubatshele nje impitshana ngesisuthu lapha bezwe yabayi. Sikulalela. Dumelani bathu ba Yesu. Bayapaki plekeni ya Bulawayo ngoma workshop ni ya Ntuba. Ntuba ke ntwe ya botse ya ulima usapejini metsi. Akere tswa rena re ho region 4. Ho region 4 mo sna ni metsi a manje. Mara ka Ntuba re gona tshelle ja dilemo ja rena ja bukwa ra buna dibono ja rena ja botse.